Ngiyabingelela nginguKhuzani umculi kamaskandi odumile eNingizimu Afrika. Njengoba kuyisikhathi samaholidi kuyisikhathi sikaNcibijane ziningi izilingo ezehlela impilo yethu. Size sikhohlwe nawe ukuthi impilo sizayidinga futhi nangonyaka zayo. Ngiyacela siqikeleleni bakwethu ukuthi labo abaphuzayo bephuze bese bengashayeli ukuze impilo yethu izoba safe. Ngiphinde ngicele ukuthi njengoba kuyisikhathi sasehlobo kushisana kangaka abantu abaphuze amanzi ukuze imizimba yethu izohlezi ihydrated. Ngiyacela ukuthi bakwethu ubudedengu bokukhohlwa ukusebenzisa ama-condom sibuqikelele kulesikhathi sikaKhisimusi. Siqhubeke siziprotecte uma siya ocansini. Siqhubekeni sisebenzise ama-contraceptive. Ngiyacela ukuthi labo abathatha i-medication beqhubeke bengakhohlwa i-medication ngoba sebesebenzisa ithuba lenjabulo. Beqhubeke beyithathe ngoba lokhu kuzoba nomthelela empilweni zethu. Abadla ama-ARVs abaqhubeke bedla ama-ARVs njengenjwayelo. Sicophelele uDisemba, uKhisimusi, uNew Year isikhathi lezi zenjabulo ezisenza sikhohlwe ukuthi kumele sinake izimpilo zethu. NginguKhuzani ngumculi kamaskandi. Ngithi asiqhubekeni sithathe izivikela mzimba yethu ukuze sizohlezi ngaso sonke isikhathi siphilile. Impilo iza kuqala, injabulo iza kamuva. Ngiyabonga.